Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Ababar Ruh, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan Akhinal Fadil Mukarram, sahabat saya di Nahdlatul Ulama. Beliau kami satu firqah ya, satu jamiah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, dan terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Angkaki nafasi tarupa po Allah Ta'ala ridalan na iyon rama barakay. Apa aga-aga ilulungang dalam satu waktu. Nomor sidi angkaki ridalan on rama barakay. Yang kedua dalam satu acara, yakni peringatan maulid atau maulud. Kayak cocok. Maulud apa maulid? Ia komakadaki maulid, peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ia komakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah di muka bumi. Si salah tuh. Yana tu ampai idi ogi etau pandritata. Dia tu nang kena kada maulid, maka dami tu maulud. Apa Nabi tamimato na peringati keberadaannya. Iya, jadi ulama kita itu tidak pernah mengatakan imun rito maniatu nak kada maulid. Itu maka da mana tu biasa maulud. Iya. Apa iya kau maulid tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ulan nami buat dingi peringati so karena waktu kelahirannya. Tapi iya kau maulud tidak ada. Tidak ada waktunya. Kapanpun. Karena beliau dihadirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Angka gede ni sama bicarogi. Macam mana mau? Ya. Jadi tapi aja hati-hati ki nasaba iya tuh ko salah tepuki salah itu betul kan mamaulu ya ko layulan ni mamaulu sebesarnya mamaulu tahu matomal lagay talo
mitai matu nulega per. Yang kedua ya sange maulu silalo na ipodan na lupaiwi. Maka maga pacar na sama kanja aga nasa disang. Nah itu ya sama maulu ya. Jadi sebenarnya yang kita peringati adalah kehadirannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Angka sere nasoro sempaka tasilang karena ada yang buat postingan mana tahu dia nama maulu iro buat postingan na pinre ipoto na guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencium Paus Paulus. Nah kemudian bikin status di bawah, maka sudah 100% masuk neraka. Maka dah tahu dia nama maulu ya. Magai kini nisangi sejarah Nabi tak Rasulullah setiap pagi datang ke pasar jalan kaki membawa makanan. Niga tahu na bawangan re orang Yahudi yang buta. Nabi tertimpu ia ro Yahudi oku pasai. Kadangkala Nabi mengunyah makanan. Nap pernah haluskan, nap pernah timpuran ia Yahudi. Setiap Nabi menyuapi, setiap itimpu ia Yahudi de napa aja tuliman nena. Aga na podangi Nabi tak apa tahu buta. Nasang aja lalu muat dapiri Muhammad tahu patujannya itu. Padahal Nabi tanah timpu. Hati-hati kok ya sangi Muhammad. Tahu pas sehere itu. De tu gaga tahu ko dape ko tu nakana mana sehere. Aja lalu ia rupa sanga ko abelai lalu ia rasangi Muhammad. Padahal Nabi tanah tuli timpui, Nabi tanah haluskan makanan. Nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa saya lah Muhammad. Nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya memberi suapan. Tapanesan. Nasa denah ko abate na timpu ka iya besetan niya na. Nasa bayaro na bitta pura pinamma anrena napasina timpu. Pia Abu Bakar timpu silalo na napatama sih. Iya naruta panisa nasa taniya. Nigay ko nasa iya sahabat na. Mati niya tu tetulit timpu eko. Saya yang menggantikan untuk memberi suapan kepadamu. Kada nigay maka dia adalah Muhammad. Meneteskan air mata tidak bisa berkata-kata kemudian dia bersyahadat. Maka daka bikin itu mo pinabita. Nalot timpu iro Yahudi o kupasaya makor. Naitay on na iya tawe pakapereengi gurutta. Maka daka wat di maka dato tamirana kanabita. Karena dia memberi makan kepada Yahudi. Hal kecil yang dilakukan guru adalah mencium sebagai penghormatan. Bukan mencium berarti kita masuk ke dalam akidahnya, tidak. Makanya Nabi diutus bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Ini perlu dipahami. Kasih sayang kepada semua. Loko alangnya. Yana tu ampe dia nawat di gau bawang, watak kalewe aja mu gau bawangi. Binatang yang kau mau sembeli, pertajam pisaumu, tarik mata pisau, magai supaya dia tidak tersiksa. Cicak boleh dibunuh, tapi dengan satu pukulan, magai. Kau cicak mau bampan mati, kau tidak menyiksanya. Karena ketika 2 kali pahalanya berkurang, magai itu kasih sayang kepada binatang. Mage mukobar kasih sayang itaw angka makun ray WTS asumadak kami na pinong na jamit ta masuruga angka to makun ray ahli ibadah manre mi na maruka cokin na tulimanyong nalay lobona na tongko kangi cokin na lupay lagay patongko na mati maliwasa cokie maka dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Hati-hati ki di papiar manu-manu Iya, hati-hati ki. Oh, podami man ni. Iya. Hati-hati. Inilah ulama kita dari dulu itu menyampaikan. Magai,
Nasabah untuk keselamatan hal kecil bisa membuat kita celaka. Anu cek dek wat di nasabah itu selamat, tapi kebalikannya anu cek dek to nawat itu macilaka. Makanya perbaiki ibadah. Anjaki pakai siweta, pakanjaki susumpungan talo pada terupa tahu. Kemudian tapakanjaki wi akhlak dan kasih sayang tak kepada semuanya. Iya. Jangan mencaci. Karena hidayah persoalan napung Allah Ta'ala. Ternyata persoalan ustaz. Ya kini maka dah maingat pite ko macara man ustaz na maingat tawe. Ternyata na pacara mo pamaingat tawe. Amurena na bawan nabita. Manasa nabi. Malaikat Jibril dampingi. Siagay ganna. Malaikat dampingi nabita. Tapi denule patamay salang amurena nabita. Kapire mo'y namate. Makko manibate na nabita makuraga. Napodang he amure. As-sahada ko. Namodi mo sampaja jolo. As-sahada bawan no, waktu namadam. Iya ko basahada mo ko mure, iya pemangan rongo ko kyulo na po Allah Ta'ala matu. Urus aku. Tapi angke bu jahilan nasa de, iya mo sahada. Lau po damanang ya na apo, mo makadalari mo imelo na mate. Aga nasa mure nabita, taro na si bawa itu. Dia tidak bersahadat. Teti way matan na nabita, mati amure na dia na sahada. Karena Allah tidak kasih hidayah. Apa yang terjadi? Tak kajan na nabita. Ia lewai dio. Aga nasa nabita. Namomi cupute kumi. Narekot tampay oko way dio na. De nagesay api neraka. Namicuy nabita way dio na. Tapi di saat dimandikan. Talepi kanukun na nasabak malampi. Sehingga dia tidak basah di bawah. Kuku jari kirinya. Ia naronola api tama. Natunuh. Nasabak tidak basah semua. Karena tertutup oleh kukunya. Ya kupung Allah Ta'ala makil orang isi dia agak-agak dia gagal lawayan. Hidayah bukan urusan penceramah. Aja tak kadaya menemak dakwah nak pemaingat tetania. Urusan ini Pak dakwah hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tania asilik na itapung Allah Ta'ala. Tapi akaresota. Semua. Warang parang isapa. Tania galak tamakareso tasogi. Ya kini galak nate makareso na sogi. Dia naga coyoli sogi buruk kepala buhangi. Dia naga kecoyoli sogi patasi. Iya, tania. Seandainya kekuatan, dia naga agak. Tahu mawatangnya na makareso sogi. Ya makadaki baca-baca, tania. Pak kini baca-baca pasogi teh. Dia naga agak ustaz mamotor lo macarama. Maka pelak lutumanan. Pak nesamanang ustaz Pak dongan na sogiran ni. Karena ini gare. Maka daki ungka ulawun nang kaparamatan nang kagan nang kasimak na. Angka Pak Balu Pak menderita mo pasasopeng. Dari tota masidra. Telu kopor ulawun na. Tapi mamotoro CDI ini. Kene dena saki kawa kana lepok na motorok na tak dena. Padahal telu kopor ulawun na. Degaga. Kadangkala saya itu Pak tersenyum. Micawa Kak. Madari makadaka. Piko je caranya tahu. Saya ke Kalimantan ceramah, saya ke Papua ceramah. Kadang-kadang ke jamaah milau Pak dongang ngasogirang. Padahal ia roto milau Pak dongang ngasogirang, telu ni otona. Tapi iyon ruye milau Pak dongang, dia pagagah. Iya, sangagi baca-baca Pak Ustaz na nenrek dale ati kuila la telu ni atutu mu kuya na pakama motor. Mana kau kuya milau Pak dong. Mestinya ya mimakutana kana aga mu baca nang kau tu telu. Iya, tapi begitulah. Doa tania kawacana teh makaresa tania. Tania na sebab Pak dong, tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja. Iya. Kita pakai jakia, ya kodale, tasapani aja terlalungi. Asapa dale ki aja terlalu dale. Maka ada bedaan Ustaz? Pada bedaan pas sapa manu si bapak lalu manu Ya ko pas sapa manu, ada nama susah tuh, lalangnya minola, dia tuh pernah lari-lari. Iya na puro na joka, kalau mapisau nih pas sapa manu mie tuh. Iya ko pala lumano sa pisadala na to. Pala tansi na sa jari manang. Pokok na kacoca keke ginola. Ya ko pala lumano. Ke pala lu dali mako toto. Labu niya sutul yang kamupi mapangare-ngare. Iya, de panano pasang paja subuh tak denialena.
palalu dale itu. Tatik dua mo pinang ka ko pasae. Nye, mabela baraka. Palalu dale make tu. De na siya na lolong atu. Napa ni kong kacinam pada tak deng. Pak nunde nak baraka. Iya. Masyepi manu eta ciori. Ya tu manu denoni ko dena no malaikat. Tatik siya no ni manu tatik sidi. Tatik 12. No i malaikat penjaga sepertiga malam. Tatik siya ke sinoni, tatik apa? Karena malaikat penjaga siang itu turun sebelum subuh. Menrek macek ke manu sebelum apetat tanah. Noi masyepi tanah nono. Magai nasabak nesang rewat pi malaikat enak pakino. Kita kare manu 20 nak naman remano. Makarek-karek. Ya ini cik dia nak tatu 5 selang. Nama-nama kare. Makanya perbaiki sampajangnya tapakan jaki. Ia nama kanjamu sampajang insyaallah. Maka dah hubungan ustaz, puang Allah Taala maka dah urusi agama aku nanya ngurusi linomu. Nama kaje gampang. Maka dah naik to masapato je, to marep-rep je lo galung ustaz waktu repai agame maje paloki galunge. Maka lo masapa-sapa dale pikku je yasang mual lupai malekwe dale dengan alasa sapa dale. Pikku yasang. Nah punana tu dale moli kalau masih yehe. Wasa makale hayal sholat, lalu itu mas sempajang, hayal al falah, lalu itu pakala, wina pakalangnya lina, lina lau. Tiga lehe. Jadi lalu itu pakala, tolong masih ye. Ya kau tahu kaki baca, Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Tabukar ngak pintu pamasih pun, maya kaya lau. Ya kau tahu masuk, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ipot talengak dale malabi. Nama kaje tu kanjai. Jadi loki maka dah atau gaje kutu tolong masih je Pak Ustaz. Sali jama-jamang aja nah. Natanya je galak nate maka reso ni paturung dale tani. Tani galak nate Pak ya kini Pak Galung meni kini maka Pak Galu magala teh Mak Galu na lolong dale. Na dia naga Pak Galu dia na dupas Iya, na puranator aja-aja tak ada pada jama-jamang wat dijaji dia na pada dale. Aja na to mabela Pak Pameng biasa ni te Pameng. Si gandel lo mame pada totomeng ya matoro papakinan rena si bawang o kumatiro tuda pada mak dempa cik itu 5 beso cik itu tak ajan lah manasa pada zaman si gande to palau no magai nasaba iya dalle anu puranator kong Allah Taala tania makar galata makar eso ni de anu natoro memang de panato jaji na patantui angka malaika isuruk bagi denang kana salah alama ya ko ki bolata menre ina ko mi bolata na pendre denang kana nendre ko beli bolata madari mina titi po ko to sogi iye to sogi pamalengi matu yan to ampai maka maji anu na silap foto na dali na bengkele melonala apa dena pasu pasidakka ina to nakana nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala yaitu pasidakkai na tola abalai apa iya nade talak gai tak nak naik musibah apa hak nami matawe maka nama giji ya no tuli maloli suci matin robatana maloli sulo doktor nade je alasan la satau seke ya tu jena mega pakutana angkanan roku tetanya hakna na iya ko makan jai sakat nate napa makan repi aja tamaselam na iya tu api ya minan reko carepa ropo ya ko de garopo na de nanre gapi gage ko de garopo na de ya ko garopo na pasti nanre waram parangnya sakka na carepana tu ya ko ipasui ka mapaccing ya nang kagaga ilagga na mapacci berarti ropo na ilagga ya nang kagaga de talaga isakka na nanre api ita ni gare Nabi Ibrahim de nanre anre ko de na sidak kayan aga terjadi 40 sona 40 nino kulalan nabi de nanre api apa sifat na miya pi matulog ya ko nalagay po ng Allah Taala dinanre ka makiro sifat na mi pisoy makira ya nilaga sifat na dinakan ka makiro tanya api ni tahu-tahu sifat na miya tu makada api sifat na matuno ya kilagay tegaga pada wae ko pure palay parede si baway biasa ya ko de na rede ni pacuru lima makanya mah tapi ako mapalay pabuka ya kilagay ya ro palala kada na paboka mako mati itu api
Ina tu nang katau makan magi de nan reapi bolani anu lalu mo api makan ja ite de garopo na. Iya, tapahang ya. Apa itu apa pacingan apa memang tahu pak an-nadhafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah. Ya ko makade an-nadhafa paci cerepa nyitai mata. Ya ko makade at-tuhuru paci hakiki. Ya nanti bisa jenne. Iya, itu dah kada guru te ko pura ko mak balle ai lalu mo jenne pe amang. Pura ni mo pagi jenne mo mak balle aja nung pake masam pajang. Ya na pura nung pake ka jili-jili. Sulaman mo tahu teman ko ya ai lalu mo jenne. Wakil. Kemudian at-tazkiyah, yaitu nak ada tazkiyatul nufus, penyucian jiwa. La satu kilala ngati, iya nang katau madece atau masusah kue. La saya tu. Bali boleh mi malio to nai di masusah. La saya tu. Iya nang kai ko nasana cicil me tu maja ko na cicil na tanati ko suruh wajai. Mako to? Iya nang katau mita dece na masusah papena di talasa ya tu taburai lalu ya leta. Apa dia na pita tu dia na pita. Iya saliwangnya maka ballo. Namo kincolongnya saliwangnya. Pakai ni aga sana jero sakingker. Nah sakingker mo jero sana mo. Agami. Sakingker. Ya miria isau pau. Skincare. Aja na tapake korong. Karo pa bulu skincare so gimana nih? So kita langga-langga. Nadita mana mo yaro capuri. Nasa macanti aga macanti ko malalei. Nasa maputi aga maputi ko nawalangnya so pada ngurap purai naso. Kecuali lah kita makan memang ai makna upoji ko pada wita Cina. Di mani. Gitu. Ajan pak maputi rupana, mabolo limana. Tapi dia tu kagak ko dia. Dia kagak bu. Dia kagak dia nak koh. Iya, jadi aja apa bu. Jadi ia lah sahih. Maka dia tazkiyah, ia perlu ia natu sikiri, lah ia le sikiri. Astagfirullahalazim. Pacinya roh. Allah. Sikirnya ruh itu Allah. Dia komeki pekerja kita pak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya roh. Pegai membaca itu la ilaha illallah supaya dikuatkan iman. Namarat jadi bisa ye. Ya ku ya saliwang ini bolo we ni sabungi mapacin ni. Ya ku ya namota sabungi kasiratu cato mapacin. Ya natania sikiri ca mapacin. Iya. Jadi pak bisana atie sikiri. Pak bisana atie asa barakang. Iya. Jadi ia nang katau mita decing. Pak me katau makot. Pada pade mak balu. Politerale balu-balu na tawe na sai pura memang gina gesa-gesa nuku. Tahu patan re na bata-bata. Na de na mungkin si sele dale ta. De na mungkin. Naita malaika e bolata. Na de pernah to jaji di patan tu dale. Ang kami dale ikodong. Ang kato dale ipatan tu. Iro dale ikodonge tomak jama masih dekat na buka pintu na dale. Jadi aku tomak jama nang kadale itu keadilan Allah. Tapi ya kodena tomak jama nang kadale ya dia sepam masih na pong Allah Taala. No? Itu ikodo dale akhirnya sepakodong pasti dekat apa pong Allah Taala to makada aling ngaci di waliko 10 manja abil hasanati palahu asru amsalihah. Ya ko pigaw ko ci di deceng waliko 10. Kama kiro. Ya sidak kani. Biasa kimi to tangki. Bisa kini siaga liter solar na lurang. 5,000. Magi rope na lepa Pertamina mali solar. Nang kamo solar na lurang 5,000 liter. Lepa Pertamina lisari solar. Nang kamo solar na lurang 5,000 liter. Nasaba degaga salah puluk ko tangki lopot tama ko masina. Aga manana. Namuli 5,000 miliar dale ta kulohun mapus. Ya kode tak kibor nilalan no okolino dena no. Kibor ni salam. Ya kode 10 rupiah pipet. Ya tu mapetu-petu. Ya ko si ratu sabu ya salah-salah ni. Ya ko si dijuta ya pipa. Ya ko meki mau usuk kayak gitu.
Maka nama je we na dinamoy na maka. Iya to nama carepa. Iya to nama bicu salana, iya to na kepe. Paham mo? Di dua bubonya. Salah kepe ya tuh. Maka nama je dale ku na de nama lancar ma patupet. Mako mati itu situ kan ya no riasa dale ikodong. Iya. Iya, takodong ya dale. Apa pengalat Allah maka dah alih ngaci di walaiko 10. Jadi dia itu gaga tahu mabasa kasiasi tasapa nih engkau gak? Dia gaga, ya mau tuh apa kata sakka wakka sekke rakka si capek kayak itu. Maka jamu kerja sakka nanti pak pure pane di pure pane. Nah karena kita sakka, iya 5% tuh. Pak yung koso gimana mo galungin nama koko Lobo biasa tepo ba minita aja bosi. Lobo makokoy como ni pupu ya gani semua. Makanya 5%. Pasti 5%. Iya. Alhamdulillah ke pondok pak kepala korang bangun si wali. Arogia ngapai di kode tak bangun korok. Namun sisa misameng apa jadi di masjid kita. Iya ko pondok ibangun tuh pondok pesantren langsung telu. Yang pertama waladun solih yadaulah. Apa iya nana koromon roy romatu maka apalah nilau doang ngi ya naria sengyada lau. Waladun solihah yadaulah. Anak soleh yang mendoakan apa tetap ko pakai pelak korang anak soleh. Ya kira. Pasti milau doang. Lolongan nih. Yang kedua amal jariah. Kaya sama malari nasabak nonroi maka apalah nonroi pak guru-guru sinin na apalan na guru mapaka apala siaga egan na apalan na anak maka apala ipasipulu nialet tau mak bangunge tapi ini kurangnya apalan anak guru si banana tapi diberikan bonus kepada yang membangun magai nasabak degaga anak maka apala degaga guru mapak guru kini degaga onron maka yang memberi tempat itu diberi hadiah oleh Allah. Iya, kemudian yang ketiga agapi ilmu yang dimanfaatkan maka pala inana karena guru to matu mancaji guru pengaji malolo ngasiki nasaba okuy onronge rumah kapala nasabari na macam kapala macam pak guru masuk imatu iya na tude na paja masolo apalan idi na tauro gila dak pode gaga samme tapak dakke okoro mana sabang karo la dak dega nah kami taranong apalagi kung katau manang ay ya tu tau manang upo dami man di depan na mati na to lima na masalah tau upo dami man ni aga je meta tanang naman tapas saja nga meman ya leta makanya ko layolo memang warang parang pataja na pakilo yan na tenah kadana bita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi okolino karena puang Allah ta'ala lai bangungan istana kilalan na surga pa masina puang Allah ta'ala namode na sampajang maka lang kajiro to 5 sumbas tas din kana sampajang angka bola na ko suruga angka hotelena namode na sampajang demi na tama iya kama kadami nabita nigi bangun masigi okolino ibangungan istana ko suruga de nak kada nabita tami suruga de iya ko mas sampajang goncina suruga makanya ya tu ampai panitia kena pura si mak beresal latai palari si celengangi tahu tama ki suruga aki buarangi bola ku suruga de to na mega iya ko ya masumbangi okoro aja na di samenge talusa talimasa de mereka komen reseta ya komeki mata na pola memang aki buah memang perjanjian ko pengala tali po tapasalamakan ya aja na megala ada ungkusok na melo ka rumah sumbangan ka rupa santre paka pelakoran ko sa di boleh bangun meka kasih bantu po napa ya ko manre baloy po lagi baloy kada jalalu manre paka pala tu memanre paja ya tu aja na tak dacu na mahluk matu ya tu baloy na sama to ki gawat di solani iya magalu matok apa iya kuman ri balawe dia na kawa dacu lau poda balawe komuni makna kutuk lau poda makna di mon ri itu kato nak pesantren meman ri lau musapa aku tu dia nak menjasa kam gandrusu
Iya. Nah mangkali nggak baca. Jingnya lagi mangkali nggak baca apalagi kolok-kolok. Iya. Ulama kita dari dulu kan nama gampang. Aki MOU. Tamudangi pong Allah Ta'ala. Demi tu nalengi pong Allah Ta'ala. Kau dia amanah. Nah, betul kan? Itu kare. Karena ini jailun fil ardi khalifah. Kaya panciji khalifah ki. Yasanya khalifah. Paselena pong Allah Ta'ala. Oku ini na palalo dale. Angka hak na tahu aku tu. Talengi hak na. Apa ia na de talengi. Tataki na cala. Ia na tu nang kata umpat diutu na mengilu ni. Umpat inilah kan. Nasi batu di watan na. Lalu mapares secapu di na tatalu juta. Dia jaga alasan na. Lai willi ni babatan na ni sentere. Napi suruh mangai pas. Bila suruh si wajah isi juta. Ada je tu pale. Magai nang kagagan na te ko te demo pasui. Iya. Gerehe. Uboda memang ni. Jadi mak ya toko agama Pak sempajang. Tadi saya mengatakan minum air saja Pak. Aja tuh minum bawang. Ya kau tuh mandre aja tuh mandre bawang. Ya kau tuh joka aja tuh joka bawang. Ya kau tuh matinro aja tuh matinro bawang. Majinang ka, ya, di sampai bawang, lasuna. Iya, aja tinro bawang, aja to manre bawang, aja to minu bawang, aja to joka bawang. Ya sanya lasuna, maka lasuna cala. Dia guys, nah oli bawang. Tegare, lale ni gari oli na tanah oli to mila, lale si oli. Ampu mitangana, ya nanti asak bawang, dia guys. Yan ang kataw makada ustas bawang, ustas lasuna. Dia isa na ito. Tahu matoa bawang. Maka jaya itu. Iya. Itu. Jadi iro aja kegayasan. Potome minum tali wae bismillah ki cangi salawa. Barakah na to, cangi salawa. Pure baca salawa ilodoni puang. Tapak barakah ka nga iawe ko tamiril takaliku mancaji pak bura. Po tapak barakah ka nga iawe ko tamiri watakaliku supaya wadi nga matinulu makasiyang. Tapak barakah ka nga iawe supaya wadingi kuat fisik. Po tapak barakah ka nga iawe ko tamiri watakaliku supaya matinulu betungan pasalama. Tau pukul ni lodongi. Ya ko meki tapak barakah ka nga iawe supaya wadingi magampati kepak disang. Pura yaro napatino. Si di sisan mino wat dilologa 10 baraka. Ye di degage anak tak tilodani po tapak baraka ka nga yawe na wat dingang ka mapunay ka wija-wija. Tilodongi aja tinubawang omar. Iya. Iya na tunak kada tau pandriteriolo pada ki minum tapi dia na pada lolongan. Iya. Yang kedua, ketua sempaja aja tak beresan lah bawa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa sih sumpungi? Kesama apa sih sumpung? Ya roto mak beresan lang, maga memang nak beresan lang. Ya tu beresan langnya dua mi, siruntu atau masarang. Ya ku siruntu ki ambil salah assalamualaikum warahmatullah. Meki made assalamualaikum. Magina ke makoro. Assalamualaikum lo atau ipasi sumpungi watue. Assalamualaikum lo abio napela pasawatue. Aja mula pesangi kau dia mutama kau betul si wali. Ya nanti nak kada sampaja tepat tu. Betuangan nan nia kam memang imas sampaja loro riwat tu mas sampaja subuhmu. Iya. Iya kau sujud pacapurang ipada nak sujud pacapurang sampaja loro. Atau kam memang niati untuk mas sampaja ngasara nia kam memang ni. Magai ya nanti asan nia sampaja si bawa nia melo mas sampaja dena pada. Maka namagi na temannya, ia kodetan niya, mapatui sampajata. Mapatui. Apa assalamualaikum warahmatullah. Mapatun itu. Ia natutok jo kalobang, de gaga. Yo pukotania kangi untuk mas sampajang asara. Kenro ki lau, tatak ki menuju ke sholat. Lau ki galunge lau tokyo ke sampajangin na sabak puratannya kan melo mas sampajang. Jadi namoko ki galunge mate, namate itu ki sampajang. Ya naruyasa sampaja tepat tuh. Maka apa tu tahu salah paham. Nasangnya sampaja tepat tuh dia nas sampaja mapat tuh asananya tuh.
Jadi tanyakannya matarawih ki sujud terakhir, rakaat terakhir, tarawih terakhir, atau memangnya itu untuk matarawih atau memang mapasusaka kaki? Tanyakan memang ni mapasusaka atau memang pasti sumpu memang ni. Makanya itu nasa Nabi tak, umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nasalai decengnya, lokko deceng. Ini gak lupa perjalanan na meki matinro. Agak niat aku matinro. Ya kodonna bismika Allahumma ahya wa bismika amut agak pak dongata. Maega agak niakang matinro untuk motok masam pajat tahajud. Siaga tata matinro itu ibadah karena tinro tak untuk sholat. Aja tama tinro mati. Tinro desi sak gaga. Apa ya tuh tinro talu tuh make apa lah? Kega tidurnya orang untuk sholat dan tidurnya karena istirahat dari sholat. Kega yasam mata koi pura masam pajat tahajud. Nah dia itu penatama subuh. Maka demi kak jolo istirahat untuk nanti sholat subuh. Matin roki ya nariasan tidurnya orang dari sholat untuk sholat. Iya. Si bawang kata tahu, nah saya mereka matin supaya matin masijak supaya moto mato masam pajat tahajud tete dua tete teluh. Siaga tanah matin itu dunia ibadah karena tidurnya untuk sholat. Yo pokok makanya matin masijak na moto mato menonton pak golo ya toh itu melulu. Tabahan aja tapalok bang ibadah tabe de na siaga tu pahe ya ko yam itu sampajangnya tareke sampajang loro 5 menit sampajang asar 5 menit sampajang maghribi 5 menit sampajang isya 5 menit sampajang subuh 5 menit 5 kali 5 25 nah de na kan nasi tengah jate ya tak gosip sijak bangkero ni Bu di Bu makan jamur sampajata kan jamu Bu Neki kata masuruga Bu. Meloke. Idi manipite. Pada pintu nama sigi kada rua pintu na suruga idi manipite. Kaya mentola tama. Tak buka mana. Bahkan nak lagi ki pintu na suruga. Ya mulai. Lalu koko. Niga. Apa nasa nabita. Nomor sidi. Jaga sholat wanita. Yang kedua. Jaga puasa. Itu sholat fardu dan puasa wajib. Kemudian yang ketiga. Jaga syahwat. Yang keempat. Ridhonya suami. Iya. Apa mi Bu? Salat, puasa, syahwat, ridho suami. Ya kong ka janda kue telu mani. Iyalah, apa dia kalakain na to? Iya. Masa melo ridho ke suami ko dia kalakain na? Iya, manyamala da nyamana janda itu. Telu mani na jagay, sampajam mani, si bawa puasa, syahwat. Ya maniro. Na pala na pitay pintu na suruga. Iya. Mali mo. Manyamalada. Kato he. Meki kata masuru kepada kotolo pasai de na sopasa. Beselo mapasa de na sopasa. Boy namo meki lari de tantri. Pokokna idi mani bawang namo meki mesa kasoro jajito. De nantri. Nasa nabita. Nomor si diwala ide cetau mapeja elo koreko. Kung katau maseke abas sakit. Kabali bola ta cia mak bere ngagaga. Tatuli talinya gaga. Apa iya ko mabassa itena to mabassa mapasi wala dece nya sana. Tapi iya ko maseke itena to mabassa to maki buah dece nga sana. Ina riyasan ihsan. Iya. Tabahan na. Kung kabali bola tayo pwede kumaseke nasa dito siya kaparang. Si Sele mo aja layolong kamato mato nang kawapan nontong. Ay tahu kunroy itu. Tahu jaro. Iya. Tapi dito kagak ko di. Iya. Yang kedua oto ki makasibir riwat tu mamma namana tinron ta itu salat tahajud. Biar 2 rakaat. Yang ketiga wajarangin ran atau makin rangi aja tu podang. Bali bolata macicil motor ini palepa. Magai tulemo kata lumi magampa ya he
wala ide ce tau mapeja ela koriko oto ko makasiwari watu mamana tinro na tawe wajarang inran na bali bolamu wajarang inran na tawe ayong podangi bali bolata macicil motor idi palepay kanyama iya tulega antari memang ni may taki na patama iya tasakamay cinampa pa ang kataw kisah itu lawi o kobolana sahabana lay jamu daging unta inasuang yunta ya pidi pada kada nasubuku garo sambal agore garo agagah lay jamu natako nanriyo na daging unta nang kaisin na magoro tamay ro dagingnya kurisin na tasila narewa ipolo korona mandre darat na tawenola darat pala pakaromana tayo darat karomana tayo na pasialasu nasa batoli na halagi nasa dingin roda kita sili lepang isapi di pala pakaromana tayo na sili kang isi 500 itaw tartunda tama suruga gara-gara yun maga pa hindi capak loka na tayo sopa bawang naman ba ikan lawaki pasay macoba lase mapamuli capak na latu capak na may coba materu pura sinajak pumangiri si padahal macaning apa aja itu mimali naon away gale aja iya tu ko makka dete wat dingi coba dena wat dia lang ngalewe iya ko tollo pasa mangalli me ka gagameli maka dawat digay coba maka daya wat di tapapala ilimatta napat apoda kada tajapuran na pe ucobay alena pamalangi itu baru barakah aja na hindi malangi maka po aja raja liman labahan nih iya tu anrewe ang kahalala ang kamak baraka iya ko halalai belum tentu mak baraka iya nu mak baraka emana sahalala napalinar kang itay andre kode na persilakangi halala tu tapi ako na persilakangi mak baraka tolepa warunge wajah ijolo mak baraka itu jadi memang makanan berkah itu aja nih di malangnya leta aja itu berkahnya ini ketiasa mak baraka iya ulama tasawuf itu begitu jadi banyak hal jadi makanya upasang kita jagaiwi pak ya tuan rewe loki mako mamaulu nak bagi kue kota teh aja lalu talai dua makai aja talai si dihalala nare kota pak gena dua maka itu haram nan rewi jawijat tadi nama 7 aja lalu pak dena bahaya ia tu nak bagi-bagi tenang kamalai ciding kamalai 2 ai tahu korupsi ya tu aja nana toli bupati aja nana toli pejabat kada korupsi namui ko manci punggawa korupsi tokoh nana patu bepa kota mola memang ni engka tu nala angka tu dobolo makala si Tony nala Tony kiasang awe na pasit diwi nala isa napalit te ilok ko na pasipulong ni nami kami cawa may kan kana si jana macaram ni ga makadade patate si dia nak tate 2 nih makanya upasangi hati-hati dengan makanan kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladin ya nangka anu harata mo ko watakalewe api neraka pepacin dega ga apat tangas si mata denu le madeceng makuan itu nang kanana iwarung ceje mainga makai gaya tahu bawang apa ni cek de ustaz doang cek de ati kilan namo kompresor iwarung dia tu nama inga itu nanu masalah itu lina jam dega berpengaruh ya tu pak ya nang kanu macare patama dia memang pacing hati ya nang caji daging maka rejing
Maka rajin. Pada ko wai cinno sigaru wai cemak. Namo cek dek mitama maka solang. Jadi hati-hati ki. Karena magi je ya anakku nak kuai pengajari cia maingat deje nulle nanu masalah. Iya. Aja tali anu makaliliang. Aja. Namo cik di miko mak barakakmu insyaallah. Itu tulina lalu topan de tayolo makanja sa ko mege nak barakat. Tapi ko de nulle namo cik de miko mak barakakmu. Ayah sama barakat nilainya. Iya, nilai sangat mak barakat. Yan na to ampai ko mamolo ito yung kamana ni patatoh. Iya. Makaliliat to pak. Iya may to ko mamolo ito nak buatan loloka. Besa ki karon to otti ma buatan lo. Ano kata? Mamolo pita ito mak buat dia agah. Tapi magi na yan rin patatoh. Nasaba pala sapa ito. Tato bata ko nasaba lempu mo basikal din nasaba gatang akawali ko nasaba datungan. Musanri ri indo ambo tama pasiliangan. Ale sipa na wae nalay Maria wae na may kakigunan na lopadan dari pancaji. De tu gaga batangut ti majik ko de gaga. Malempu man. Nalabirang ipoloy na iya majik ko. Ina tu nakada tato bata ko nasaba lempu. Mo basikal din nasaba gatang. Iya tu basikal din baja, iya tu baja e komeki palorong inalabirang irapa ina iya lorong. Betungan nataro ko mati ko kumukwa katanyangan. Itu pesan. Dan itu sifatnya Rasulullah. Yang kedua, yaitu lokai pak kome makbu agan na jolo pita jantung. Itu pesan. Sebelum kau memulai sesuatu awali dari hati. Keikhlasan. Yang ketiga kong kalau kadenang kana buah ni tabang pasti menrek colik. Agak pesan. Dina melo mati lokai na rekode gaga asli na parole. Jangan meninggal sebelum ada wakaf yang kau tinggalkan untuk akhirat mukalla. Ini makanya dito kagak to kumadari lo umrah tapi kata lu si tahu angka dito kagak iya aja na tamaloli sulo umrah ro madari lo umrah tapi kata lu si tahu cican nah iya na rodita melo ita pendek kang umrah pak pakai di mak bangun sekolah wajah iya nak yatim magi ya ko umrah pak belum tentu ya kita terima alhamdulillah kan sunnah tuh. Cica mijama, gang kami itu pahalana. Dia mungkin tak tambah, mata ki matu tetap paten. Ya kalau ki umrah na sisa buah pahalana, yang itu sisa buah pahalana. Dia nak tambahan na. Ya itu buah pahalana tu dia tak tambah. Tapi ya kota pakai mak bangun pesantren, tak bantu nak pakai pelak korangi. Dia nak pajar lari palana. Mata ki, dia nak talau mak bantu. Nasaba angka nak koro, tulitama mataru apalana itu. Ya ko umrah cica mi. Jadi akibu aki amal asi pupuran nilino. Kamak pilino na papaja. Itu namanya amal jariah. Iya. Pak ya kalau umrah. Kalau lo tahu. Ya ko ya pak bu haji jo talo umrah je. Daftar ki jolo haji. Aja nananya ro jolo umrah. Haji jolo. Maka dah. Nama rajing ustaz. Dia nama rajing ini maka dah. Ya kong kamodi tanagan nak satu porsi. Daftar. Jangan dipelas. Yang di umum saja. Maka mitala ada mata ustaz. Tanyana urusan tak komitek matajam. Kenapa? Kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena aturan pemerintah. Maka pahala haji kita sudah dapat. Tanya karena tidak mampu, karena memang aturan negara yang menetapkan ada porsi. Makanya kita bukan tidak mampu, berarti kita sudah dapat pahala hajinya. Angka tahu salah-salah. Napas suidina pura ni mendaftar nagatangin apa na pendre umrah ija kere dito kagak kue ya tau make itu to sigilingang otak na pak magi wakada sigilingang pada ina reko na balu i HP na nalian i pulsa kah haji wajib umrah sunnah dan diwajibkan bagi yang mampu. Makanya ko angka di tagan na tapake mendaftar daftar ki ya kode na to menre na to mate anak tamatu menre na haji ngangi karena boleh namanya badal haji karena kita sudah niat. Ini penting.
Dan koya ba irona umrah anda usah terlalu ini. Maka kalau ada pelang umrah sampai jas sunat duha 2 rakang itu pahala haji dan umrah 1 kali. Patan raka sampai jas sunat yolona serai sama dengan ibadah umrah 1 kali. Bakal ngedi makun reye ya kota layani lah kita dengan sempurna nama ri umaran nu nyawana pada hari ku yalengi umrah ka cica pahalana. Wih. Munjak pada. Iya. Makanya nih bapak-bapak ya kok macin kita kat di baineta meloki umrah sayang. Pakan reti cek de akalannya. Bu, tak jaga ilakai ta? Ita ilakai ya taluk baris ini. Memang kunrai itu penuh lomundu. Iya. Maka tu raji tantangan rumah tangga makokoi. Maka raji. Magai nasabak cek dek menyeroni 1:7. Ya nang karone pura botici di berarti angkan nang anak darah di katawan. Tantangan ini. Makanya itu biasa sandala mininau tahu ulawan ninau tahu motor ninau teh sapi ninau teh makokana molakai ninau tahu. Mereka tu pangalakai makokon. Tajaga ilawi lakai ta. Makanya ketupak dongan lah ya kotopura mas sampai jam mengeribi si bapura mas sampai jam subuh ibaca ya tu kapitu Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca ya supaya aja nali telah kaita. Iya. Pak itu ya kau nak darah aja mau masih lalada ya tu jandai bahaya lada. Apalagi tu magala ematito mak baju ponco ni marro ponco telikole kole ekipini di error memang lah kaita. Iya. Wala memang ni. Bukan jaki. Pangkam itu tu kekurangan narwane matanna. 60-70% syahwat itu ada pada pandangan. Ya makun raya paling kalingan. Makanya konsensus itu. Namode nama garat tak arone ko jagomui mak bote tak laku. Iya. Dia makun raya dia namanya jaji. Makanya penampilannya harus sempurna. Maji makun raya ko nak dari makanja. Sisa na pura malakai we dia na jampangnya dia. Janda mani napa sih mabelo? Terlambat kok. Salah ino pasa. Iya. Tapi kan jadi Pak. Wanita itu memang harus cantik. Makanya di Aronewi ketemu letuk boleh itu masih mes. Saya sementara dalam perjalanan. Laki-laki OTW. Iya. Bangsa si tengah japi kapak di napa kak letuk bola. Udah ke makuro. Supaya dia siapkan dirinya dengan penampilan yang sempurna. Iya. Aja nak kabani. Assalamualaikum. Tahu panona isi aga sana. Panona sing ingat nasirun tu. Ama ni mak bau balik ni mak bau magan ni dia ada. Sebab tidak melapor. Iya. Tabudangi beneta tate seko tajokai. Bangsa tate seko pika apa ngurewa. Itu informasi. Iya. Iya. Apa mega tu je makun dari kalau botingan nama kabelo. Ya ko mun ribolana di kamu dele. Komelo botingan namo ani ne kaluto nape pali komen re. Pada tikungan ngetama. Iya. Ya kok bola ni sakadang. Ya matoro dastar ni matoro napake masusu bola, matoro napake masusu pusa, matoro napake masesa, ya matoro napake manasu, ya matoro napake sida pelakai na dega. Mak bau parubale, mak bau sabu, mak bau osi, mak bau rumpu, mak bau minyak kutus-kutus tama kamar. Dia panak beresalan na lobe lakai na. Dega. Dia sisa gase ngaran. Ini. Iya. Tinggal deh. Penting saya wasiatkan ini. Iya. Pak ini tu makun rekom itu. Iya. Pakanjaki palayanata. Pak angkat tu kekurangan narone komin re syahwatna. Nah dia dilayani. Dia normal tu tak na. Iya. Si tengah metonyo tak na makan re itu. Yana tu mana ditanya mikir lo galungnya. Galu. Karena tu masalah. Mikir lo darah. Angka na masalah kok aku itu. Iya. Dan saya wasiatkan. Ketika suami ingin berhubungan, aja lalu tapu bapak suron. Mega makun rema kotu Pak. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Kegeser.
maka bila kena kakang aja lah kakak. Dia pernah mati lampu. Lacak dulu itu. Dia pernah lacak kan. Tutup je jendela. Awe pas surap pakai kan. Ya nangka makun rai makwatu na berhubungangi na takok monrodara baineta. Maka ia tukong ka anak tamatu mak bali-bali. Mega bicaraan na ko suruh. Ajak tota berhubungan na reko maliwasangi magi pala saktu wijay. Ya to si ko masola daki makutuy. Angkat tu bahayana. Jangan berhubungan ketika dalam keadaan ngantuk. Cakaruduki aja magai gang kalimat tahun anak tahun anak itu dia sama bicara. Ya nang kanana 5 tahun ini atau 5 kali anak apa lanro cakarudu ya tuh. Enggak. Iya. Magai Bu. Makanya Rasulullah sunnahkan kita berwudu sebelum berhubungan. Karena sekian banyak penyakit yang bisa terhindarkan dengan wudu sebelum berhubungan. Itu sunnah. Saya wasiatkan ini Pak. Iya. Makanya teruslah mengkaji ilmu. Guru kita terus, jangan bosan. Saya melihat di sini ada saudara-saudara kita, sahabat kita dari jamaah tabligh yang memang dari rumah ke rumah. Itu hadisnya Rasulullah. Man mata walaisa fi unukiha mata mai'atun jahiliyah. Nareko ang kasih di kampung. Dia nagaga tahu mah peringerang ko tu kampung. Dia gaga tahu mah dakwah. Nang katahu mate mata mai'atun jahiliyah. Maka orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Itu bahayanya kalau dakwah tidak tersampaikan. Itulah tugasnya saudara-saudara kita. Dari rumah ke rumah dengan penuh kesabaran. Iya. Itu penting. Angkar rosi masih gie. Loki masam pajak Pak. Lisari masih gie tak. Iya. Kaya kaya lo deta memang deta mate. Makai ka toje tu tau makai ka bicaran na. Nasa nga aja mong tatogin ko de misang-isa na sampayang pala na mo na dito disang. Nasa makadarot tumubalalin rom de ka mulolong ako de misang-isa na sampayang. Tapunangi makadatannya gapi palolong akong kanabalang. Ang katukong kay jam daripada di gaga. Maka di guru takalisiden ring itimbang makapaitan ritimbang anu de. Ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jam de kay taja. Tajamay Pak, tasarahkan ni ko puray. Maka dapat ko jera maragi je ustaz husuk. Na iya sange husuk. Mega rupan na. Iya ko to mak jenne pakanja kimi mangi paringarangin na bantu kitu husuk sampajangi. Ya na de na makanja paringarangin to ko mak jenne ki. Deto na makanja ka husukan. Na pangaruhi la da yet. Inang kataw mak jenne na tulikan anak na ni sasay na sa di pa na po si pulo ni nasa ngano amu ngadi. Mak julu mata katunasayan oh dega. Tahu make na to ko masampajan mana dasa katalu na ga jero suya katapaga. Iya. Madari lalo katulu-tulu wat tahayya. Iya. Iya ko makanja ika husuannya pada saat berwudu na pangaruhi sampajan. Yang kedua, pakaian. Makanjala da tu pakaian ngemepi masampajan ni pake. Ya na pure pake masampajan teludung na bantu ki husu. Iya. Kemudian sikiri aja tapat tu masikiri bisa baca Allah, 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 Allah. Ya matu kok kata beri ini Allah si sambung. Iya. Duan rupa tu antak budallah ka anna kata rau sampai pumu pada komite. Ya tu menre Allahu Akbar. Dia melihat dirinya naik. Ya tu rasa as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi merek jingi apa nang kana anak marukah macai patak ganggui. No Allah. Napai malalang buet tapaga. Mandari mak baca pati ni tolong kamu pisilaga Allah de je na melo si sambung. Iya. Apa nale ya rumah bilai. Iya ko de tulay na pudama toki nabita. Anta budallah ka annaka tarahu. Sumpay po mo pada kumitay. Ya ko de tulay fa illam takun tarahu. Kalau kau tidak bisa fa innahu yaraka. Ya ki bawan no maka danaita ka. Bagaimana caranya? Enggak usah naik. Cukup takbir, Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku. Nah kita kak Allah Ta'ala sujud. Merasa diawasi oleh Allah. Kayak gampang.
Iya ku ya romen repo Allah. Iya. Iya, tapi aku yawe magampa pada kong ke CCTV maka dana ita ka itu aja yang enak. Ndak usah naik karena mage kamato hadis sana wallahu ayana wallahu akrabu min hablil warid. Ya pong Allah taala lebih macawi ni ro alum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kay si baway ko kenro ko monro. Ndak usah naik Pak. Ini sesalib. Maruka na anak sebenarnya maruka na anak ganggu kipas sempajak padahal namo dia maruka dia itu na husuk. Alasan. Gitu. Iya, enggak usah. Kemudian imangnya memang harus to makanjak-kanjak cedek sak dan bela. Kepada mi berung-perung. Masih kiri dia to namanya samilodo dia to namanya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar bar. Gaje tu masa milodo ngina sami awe angkat to capa na bami na sana maut. Tapi kato mak mu jago makna aming tega imak gimpe mak mukiru tega iya iya kato milau pakan jaki aja na kasi lulu namo dia na mega tilo ko mana samui makanya kong katalo bolatan na makanja bati na milau assalamualaikum warahmatullahi wih mau pala ada ki kanja pa jepe bolatan padahal milau di arisa kayak gajah po bunga-bunga na talapisi na lamar lakin roki malikadera kanja pa kadera tanero nakatai iya memuji-muji Allah kemudian meminta itu disenangi oleh Allah iya napa pakan jaki aja ni garemang napahas sa puangnya tapi anak kaya ada doa. Iya, ada adab ketika meminta. Maje kong kami tahu milau bolatan milau. Nah, mak bicara. Nah, semilo kemang pabuti sana di pira cangkiri pira ambal abis itu pira bakoro minta pira pate minta pira. Aku ketahu makor pira siru pira bakoro minta cangkiri pira. Nah, paci di makle. Ya na. Dia talinya kah? Remo kok di sekolah gemuas satu paling kali. Iya. Sama kiro. Makanya pakai jaki itu melajar cuma alhamdulillah. Gaji itu. Doa bersama kiasan dia itu yang kalinya. Iya, maghrib perse. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Amin. Terima kok. Maka kanjak namo dia nama lampe. Nama keraki je doa bersama. Nasi bawa je itu milau. Kau dia yang kali ngagam ya mingka. Sakadaga tu milau. Dia nama nasa. Nama kira. Ya meto ko dia nama nasa imangnya. Dia nama wacu kada urus amu iko. Ya wacu ko tu. Dia sakadaga nasa. Iya masjid itu ya tu Pak Masigi. Namo maga balo na Masigi ko masalah imangnya dia gaga. Gaga. Mesti napa imangnya ta suruh mangilo apa onron na meto makanya ya semihrap tembus itu. Palai ko pala ko rawe nyama paga. Makanya mau palai ko mapasitat tungaya imateru dia nang kana rewa na lipulami aya si diletuk 5 napa na tambay materu 40 50 temak korang we luar biasa. Jadi lomi mak bere jamak tapa temak korato. Baraka lu punya tu ko paka pala korang. Ini ko tanya paka pala korang mereji. Tapi aja terganggu imangnya katiasang ongkona. Kati mana sekasih mawat duhai. Nasa ni kan nasa tidak karu. Alam nasrah. Itu taruh nih angka sabak na nabi talimat tahu iman caji matulikulu Allahu nagan rusuh. Lai parotes agak nasa ngaja mau macu kuciako. Biarkan Pak kami itu tiasa ngongko. Dan itu nanti kala yang kita akan masuk surga bersamanya karena dia menjadi syafaat. Pesan nih aja nak terganggu. Pak maka tu kata makai kebencana sana dia naik surut dan remutuna. Ini penting. Ini makanya masjid ini ramaikan. Tabarosi masih kita. Toli sila surat tawijat kalau mak berejama. Ya tu Pak berejama Pak mak barakat itu tutungan. Iya. Kemudian yang terakhir kahir. Magi na telo. Iya tu telo. Dega makanja libun itu simbol manusia. Dia itu gak tahu suku. Kemana tuh kekurangan? Pede itanga itu pede mukba isalan. Ia tu telo, telu angkau lin, angka putih, angka ridina. Ia tu olina, tubuhnya. Ia ro putena, sipakna. Akalanna, ia ro kuningna, hatinya.
Engka tu talo makanja ulina tapi majai sat na ilalang. Angka tahu mako tu rapat songkok na maloi bidakna tapi dia kagak tahu ni masih cocok tahu amporong sananya. Pada sisa telo. Iya. Maka kanja ulina na sigaru laun na si basalakan na talo amporo sananya. Aja lalu nak betu ya tu maka kabong. Jadi tahu make tu tahu makanja modele na ko macai ide kagak mapat di do cili mana teh ya manena. Ini rasa tahu amporo. Magi na awo ya rawo engka sama selompau ya to ede tu na tu rabbun na isaliwang na rekode na amang jadi talomi ta awo nang ka awo rabbun isaliwa berarti gang katalumpula tu de gaga angi mausu tapi ya kok kui tangana rabbung macawe to gini ina ya sama selompau napa ya tu talo pak alaki garek talo iti tabawe lo ko manu enak penerangi manu ia ko mak babboy tatta iman caji iti tapi macu ko manu ejoka aga maknana ia kong ka anak tadi na makanja pendidikan na ko kui boleh tati ilo bolana kiai tapatami pesantren na curi tu ahlakna ulama makitu aja na idi merangi pak dia tu pas sempajang idi misalnya kade bawa ni ya na tu maka dah wat di motu madeceng pabela-belai mutaro. Nasaba iya tu ahlak kitu malah karakter materu. Iya. Tu. Jadi lepahannya roh ya nabi bija tetap salam. Pa nama ko bahaya. Tapakan jaki lalu pendidikan. Ini ampai roko sekolah rolau podak guruna aja lalu numpaki long itu nak TK maka dah topi saya bundar. Kalau tidak bundar ni semua anak maka dia ko palo malibu aja nampak guru kan iya pas salawat nih iya guru TK ya pas salawat nih pak guru nak tamas salawat baca salawat Jibril baca salawat Ibrahimiyah maga matu mas sempajang nana baca lolongannya apalah nah dia nak kena baca itu ku matahiyat topi saya dia nak kena baca itu dia apa aja ini aja iya pak mi kamu petu make lo iya mitu kada cicak di dinding ayo po ya tu dari ayat wa mayyat kakillah iya tapala mi roto cicak di dinding ite cicak ukuran ringe diam merayap mameko sak barak lo sapaan re datang seekor nyamuk ya ko sak barak ite masapa dale elewi hap lalu ditangkap. Tepahan nih. Iya ko to masapa dale tolomo joka tapi aja di pasar. To sak bara dale itong kapalawi. Ya na tu ilon na cicak di dinding diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Nah Pak Guru ki kalau ko sapa dale ite cicak lutu mana dale na namo lutu lala lutu pal lutu tapi dia na lutu cicak tapi sak bara ina mo elawi makitu dire to makitu Pak maka poti ketong mapala itu ilung dia na pahang nah sami cicak tong iya itu ulama kita begitu itu dia paham itu lagu ya dia roh podangiro terakhir penutup makanya upasangi tapi kay salawat elori nabita syafaatna tu nabita malah diharapkan syafaatna pak iya ko tulungu lolongang syafaat nabita kak dua mi pak ko minta surga pamase siba syafaat iya pamase na po Allah taala syafaat na nabita yan na ro malada ta butukan pegay salawat elori nabita katiya sa salawat Jibril sallallahu ala Muhammad yang membangun pondok pesantren ini di sebelah, saya ijazahkan satu amalia. Bacangi salawat Jibril. Tamal kangiero sallallahu ala Muhammad akasi sakbulalan nasi sosiwani. Bisa sampai 3 kali duduk, tapi khusus malam Jumat harus 1 kali duduk. Jadi wani Sabtu, wani Ahad, wani Senin, wani Selasa, wani Rabu, wani Kamis 1000. Tapi boleh dipisah. Subuh sekoe, loro seko, asar sekoe. Tapi mesti 1000 dalam 24 jam. Tapi khusus malam Jumat, asam paja sunnah hajat ni, napa baca si sabu dengan 1 kali duduk, napa ki milodok. Tapi dia na to milodok, ko dia na wani Jumat.
Egi pacan ni isi minggu pinapai pakai milodong. Maka insya Allah tidak sehingga dena lepat tu pembangunan jalan mata. Itu kuncinya. Tisamai salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Ya rubah baca Pak, insyaallah. Barakah itu. Itu berkahnya salawat Jibril itu. Luar biasa itu. Ma bangu bola ki na dena melo jaji ta saka-saka dale eta pakai itu. Mak balu ki ta pakai itu. Angka gaga yurus na cia selesai pakai itu. Ya kode na ya rota pakai ada yang paling gampang Pak. Kopura ki masam paja perlu tapatada ngilima atau tau kuat tata sebelah kiri ibu jari agak didorong sedikit naik tabace alam nasara katelu kulallahu katelu baru rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali ya kong ka masalah hadapi selesai memang itu napakilat tu tahu merusukan ya cuma mega itu tantangan apa memang kehidupannya koto manre aja na to mabela malanan mela mala pakan reang mega tau mako tu kamano kiulo nang kabalo ko mati kaliman padis kapatol aja sila da kimurus dale tanapang kapole ya ko kuyolo tatandre insyaallah tawe murusukan itu dimudahkan ya aja talulu kang iwaju matangangi pake nah lawato dale itu HP ya lulu kang ngoko juga cangkiri lah lulu kat dasar jangan itu menolak rezeki 40 hari. Iya, banyak itu ada di kitabnya Imam Sarnujib. Iya, hati-hati. Menyapu di balap hari di rumah tidak boleh juga. Ajak tasriwan nih. Kota maki bola tak bereselangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Supaya nonrui malaikat pamasi bola tak nak dek jingnya. Gitu. Tatutu jendela tak komelabu mata nasoy. Aja tak pakai sope. Mika pun anak makoka sope sulara na sope utuna para sulara baru. Orang yang sering menggunakan pakaian robe itu akan tertunda rezekinya. Iya. Mereka tuh makoka apa pelanggaran. Nah, di matonon roy, jangan makan di tempat tidur, itu menutup aurah. Enang kana darah tu 5 rilio kon rotin ro na tataja ngidena laku itu. Namo janda. Itu na laku. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.